صبحتان بخیر و شادی باشد بیننده‌های عزیز و ارجمند. با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار. 23 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با سفری کاری به ناحیه دنغره تشریف آورده نخست کارخانه خشت دنغره را افتتاح نمودند. 23 اکتبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان با سفر کاری به ناحیه دنغره تشریف آورده نخست کارخانه خشت را که از جانب شرکت وطنی تاجور ساخته شده است افتتاح نمودند. طور اطلاع دادند انشاءات صنعتی از جانب شرکت وطنی تاجور ساخته شده اقتدار استحصالی کارخانه در یک شبانه روز 120,000 و در یک ماه 3,600,000 دانه خشت پخته را تشکیل نموده در آن 60 ساکنی محلی با کار تامین می شوند. خشت این کارخانه با تجهیزات و تکنولوژی معاصر دورزننده استحصال و پخته می شود. استفاده 3 نمود اشیاء خام خاک سفید، گلی سرخ و خاکه انگشت در کارخانه نوی صنعتی امکان می‌دهد محصولاتی با صفت جوابگو به استانداردهای بین المللی استحصال شود. حدود عمومی کارخانه خشت 14 هکتار را تشکیل می‌دهد و طور متخصصان ابراز داشتند محصولات خام طبیعی موضع می‌تواند برای پیشبرد فعالیت منظم کارخانه سالهای زیاد خدمت رساند. خرسند بخش است که امروز با قدم مبارک پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در ناحیه دنغره کارخانه استحصال خشت مورد استفاده قرار داده شد. کارخانه صنعتی از روی هدایت‌های سازنده سرور دولت از جانب جمعیت سهامی پوشیده کارپوراسیون تاجور در دوام 10 ماه بنیاد کرده شد. در این روز با اشتراک پیشوای ملت محترم امومالی رحمان یک کارخانه نوی استحصالی در ناحیه جبار رسول فی ولایت سوق و جمعیت سهامی پوشیده کارپوراسیون تاجور دستور داده شد. بنیاد چنین کارخانه ها با رشد صنعت‌کنونی مملکت مساعدت می‌نماید. پیشوای ملت محترم امومالی رحمان افتتاح کارخانه نو را در دایره تطبیق هدف 4 استراتژی حکومت کشور برای افزایش استحصالی محصولات ساختمانی، فراگیری ساکنان محلی با کار دائمی و رشد صنعت مهم ارزیابی نمودند. عملی شوی هدف‌های حکومت کشور و تطبیق امتیازها برای نمایندگان بخش خصوصی با وارد کردن تجهیزات معاصر که در یک وقت چند عمل را اجرا می‌نماید زمینه گذاشته است. از جمله ربات‌ها با فعالیت منتظم و بلند شدنی اقتدار استحصالی این کارخانه صنعتی مساعدت می‌نماید. اقتدار بلند خطهای تکنولوژی و صرفه قوای برق از برتری‌های دیگری تکنولوژی این کارخانه نوی صنعتی محسوب می‌یابد. باعث فرار شادمانی و خرسندی است که امروز در ناحیه دنغره به واسطه با اشتراک پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی ما کارخانه صنعتی عایدی استحصالات خشت را مورد استفاده قرار دادیم و فخر ما در آن است که در ناحیه دنغره کارخانه ما یک کارخانه‌های بزرگ صنعتی به حساب می رود و آینده ما کوشش غیرت میکنیم خشت با صفت و اعلی را استحصال نماییم. در این جای نوآباد کارخانه را ما تشکیل کرده تجهیزات‌های پیشرفته ترین را از جمهوری مردمی چین آورده کارخانه را بنیاد نمودیم. امروز اقتداری توانایی این کارخانه در یک شبانه روز زیاده از 120,000 عدد خشت پخته استحصال میکند. در کارخانه پیشتر همان این کارها را با طور دستی خیلی دشوار بود کار کردن. در این تجهیزات پیشرفته از خیلی کارها را با طور اتوماتیکی بر راه مانده ایستادیم. ناحیه ولایت خطران را پورا با خشت پخته تامین کرده میتوانیم. طور اطلاع دادن حالا در کشور 160 کارخانه خشت پخته موجود است و با کار آغاز نمودن کارخانه خشت ناحیه دنغره در آینده تامین کننده اساسی محصولات ساختمانی و رشد تدبیرهای سازندگی در این و دیگر ناحیه‌های نزدیک می‌گردد. فرزندان را تربیت کنیم. заводе ки дар душанбе мо шудем
نمیشه پروبود این اساس با زمان در عصر نو با سرعت کیهانی علم و تکنولوژی پیش رفته ذهنشونی با جای آدم تکنیک روبوت پروبود. در همین جا راهبر دولت محترم امومعلی رحمان به طور فاصلوی برای بنیادی همین گونه یک کارخانه کلان در ناحیه جبار رسول و ولایت سوخت با اقتدار 36 میلیون دانه خیش در یک سال اساس گذاشتند. کارخانه صنعتی در دوام یک سال ساخته شده در آن 80 ساکن محلی با کار دائمی تامین خواهند شد. در ادامه سفر کاری به ناحیه دنغره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان در دهه کورز مرکز نوی سلامتی را مورد بهره برداری قرار دادند. در ادامه سفر کاری به ناحیه دنغره پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان در دهه کورز مرکز نوی سلامتی را مورد بهره برداری قرار دادند. بینای مرکز دو آشیانه بوده از 14 حجره از جمله حجره‌های قبول، ایمونیزاسیا، طبابتی، داروگذرانی برای طبیبان عائلوی و تحلیلگاه عبارت می باشد. بنیاد این انشاءات ماه فوریه سال روان آغاز گردیده در کارهای ساختمانی 20 ساکن محلی با کار تامین شدند. بینای مرکز سلامتی در دهه کورز از جانب صاحبکاران همت بلند و سخاوت پیشه با مقصد حفظ سالمی جامعه و فراهم آوردن شرایط بهتر خدمت رسانی طبی به ساکنان ساخته شده است. کارهای ساختمانی در انشاءات ساحه تندرستی ماه فوریه سال جاری آغاز گردیده مرکز سلامتی دهه کورز دوام 9 ماه بنیاد کرده شد. در بنیاد مرکز سلامتی دهه کورز پیش از همه ساختمانچیان و از حساب ساکنان محلی سرمایه‌گذاری نمودند. مرکز سلامتی که از جانب مردان برومند دیار ساخته شده است همچون دستاورد ایدانه در جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی برای ساکنان دهه ارزیابی کرده می شود. مرکز سلامتی با تجهیزات مختلف طبی مجهز می باشد و در انشاءات ساحه تندرستی همکنون متخصصان لیاقتمند به کار جلب گردیده با شرایط کاری خوب تامین کرده می شوند. خوشبختانه امروز با سهم صاحبکاری وطنی در دهه کورز بینای زیبایی با تمام شرایط‌های حاضر زمان بنیاد کرده شد. ما طبیبان ساحه تندرستی ناحیه دنغره به غمخواری پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی میnnadاری خود را می‌رسانیم. باز هم سطح خدمت رسانی را بلند می‌برداریم. پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان به کارهای ساختمانی بهای بلند داده متخصصان را به خدمت رسانی معاصر طبی به اهالی با استفاده از امکانیت‌های موجوده هدایت نمودند. انشاءات ساحه تندرستی تحفه ارزشمند به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی برای ساکنان دهه کورز ناحیه دنغره نامیده شد. 23 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ду бинои нави таълимии донишгоҳи давлатии тиббии хатлонро дар ноҳияи данғара мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 23 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ду бинои нави таълимии донишгоҳи давлатии тиббии хатлонро дар ноҳияи данғара мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. مرحبا ای سروری ما، مرحبا ای رهبری ما، مرحبا ای فخر ملت، مرحبا صلح آفری ما، جنتی روی زمین گشت کشوری ما، همتی توست تاجیکستان اندر عالم گشت معروف، خدمتی توست شه ستونی ملت هستی، شهنوازی دولت هستی. این ستایش، این نیایش با صداقت از زبانی وارثانی بو علی سینا صدا داد. شادی ای سروری ما، شادی ای رهبری ما، شادی ای فخر ملت، شادی صلح آفری ما، شادی صلح آفری ما. خوش آمدید محترم پیشوای ملت.
биноҳои таълимии рақами 2 ва 3 дар доираи марҳилаи дуюми бунёди маҷмӯаи донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон ва ба истиқболи ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳу услуби зебои меъморӣ бунёд ёфтааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд ки бинои таълимии рақами 2 бо 45 синфхонаи таълимӣ барои 1200 донишҷӯ ва бинои таълимии рақами 3 бо 49 синфхонаи таълимӣ барои 1416 донишҷӯ пешбинӣ шудааст. ҳамзамон дар биноҳои нави таълимӣ 9 синфхонаи озмоишӣ, 2 толори маърузавӣ, 1 маркази тестӣ бо фарогирии 2600 ҷои нишаст ва 6 кафедра аз ҷумла биохимия ва биология, фармакология ва микробиология, тибби ҳарбӣ, беҳдошт ва эпидемиология, химияи тиббӣ ва экология ва физиологияи нормалӣ ва патологӣ бо шароити хуби таълимӣ ва дастгоҳу таҷҳизоти муосири тиббӣ омода карда шудаанд. дар кафедраи тибби ҳарбӣ аз рӯи 4 ихтисоси ҳарбӣ афсарони эҳтиёт омода карда мешаванд. дар ин муддат кафедраи ҳарбӣ дар биноҳои гуногун фаъолият мекард. имрӯз бошад бо ташаббуси сарфармондаи олии қувваи мусаллаҳ генерали артиш Эмомалӣ Раҳмон кафедраи ҳарбӣ дар бинои нав дар 2 ошёна бо таҷҳизотҳои муосир ҷоҳизмонда шуд. шумораи донишҷӯён 2152 нафарро ташкил медиҳад ки аз факултетҳои педиатрӣ, тиббӣ, стоматологӣ ва 2 факултете ки имсол боз кушода шуд дар бар мегирад. хусусияти асосии ин кафедра дар он аст ки донишҷӯён нозикиҳои расондани ёрии тиббиро дар майдони ҷанг ба ҳангоми ҳуҷуми душман бо силоҳи химиёвӣ ки омода мешаванд. ёдовар мешавем ки соли 2016 бо мақсади таъмин намудани муассисаҳои тандурустии вилояти Хатлон бо кадрҳои баландихтисоси соҳа бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон таъсис дода шуда 31 августи соли 2016 бо гузоштани санги асос ба сохтмони бинои асосии донишгоҳ оғоз бахшида шуд. бинои асосии донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон бо бинои таълимии рақами 1 моҳи сентябри соли 2023 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт ки он замон донишгоҳ бо зиёда аз 2000 ҷои нишаст дар як вақт таъмин гардида буд. акнун бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани биноҳои таълимии рақами 2 ва 3 дар ин даргоҳи илму маърифат 2600 ҷои нишаст зиёд гардид. ҳоло дар донишгоҳ дар маҷмӯъ 5412 ҷои нишаст барои донишҷӯён омода карда шудааст. барои мо ҳайати профессорон омӯзгорон ва донишҷӯёни ин боргоҳи маърифат боиси ифтихор ва хурсандӣ аст ки мо имрӯз панҷумин ташрифи пешвои муъаззами миллат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо як самимият, бо шукӯҳ шамоат ва бо дарки масъулият истиқбол намудем. ба истифода дода шудани 2 бинои таълимӣ таконе мебахшад ба бозам баландтар бардоштани сифати таълим, тарбияи ҷавонон ва ба илму ба корҳои муолиҷавӣ зиёдтар сафарбар намудани донишҷӯён. имрӯз дар донишгоҳ 5 факултет амал карда истоданд: факултети тиббӣ, факултети педиатрӣ, факултети стоматологӣ, факултети тибби профилактикӣ ва ҳамзамон факултети фармасевтӣ ки мутахассисони ояндаи тиб маҳз дар ин факултетҳо бо тамоми нозукиҳои илми тиб омӯзонда мешаванд ва чун мутахассисони ояндаи ба талаботи замон ҷавобгӯ ба воя хоҳанд расид. раёсати донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон пайваста кӯшиш менамояд ки маҳз он боварӣ, он эътимоде ки пешвои муъаззами миллат бо таъсис додани ин донишгоҳ ва фароҳам овардани чунин имконияту шароитҳо сарбаландона, содиқона ба иҷро расонем ва дар баланд бардоштани хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ ҳар як омӯзгор, ҳар як донишгӯ, ҳар як аъзои раёсат саҳми арзандаи худро гузошта тавонем. шумораи умумии донишҷӯён дар соли хониши 2025-2026 2852 нафар аз шаҳру ноҳияҳои кишвар ва ҳайати омӯзгорону профессорон 215 нафарро ташкил медиҳанд. ман Қурбонова Бахтибегим, зодаи ноҳияи Рошқалаи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, донишҷӯи курси сеюми донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон мебошам. барои мо духтарони минтақаҳои дурдаст ки тибқи квотаи президентӣ таҳсил намуда истодаем, ин як ифтихори бузург ва бисёр нерӯбахш мебошад.
از نام تمام دانشجویان دانشگاه دولتی طبی ختلان با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای غمخواری‌هایشان اظهار منتداری می‌نماییم. کوشش میکنیم که در آینده همچون متخصصان صاحب کسب کار و فعالیت نماییم. باعث سرفرازی ما دانشجویان و آموزگاران این بارگاه معرفت است که امروز پیشوای ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به ناحیه ما و به دانشگاه ما تشریف آوردند. برای من این لحظه فرخنده و فراموش نشونده است که در ناحیه ما چنین بناهای خوشطرح و زمانوی و با حشمت ساخته و به استفاده داده شده است. من در زادگاهم تحصیل نموده، در شرایط‌های معاصر علم آموخته و در آینده با دانش و ملکه‌های خود به خلق خود صادقانه خدمت می‌نمایم. فعالیت علمی اینوواسیونی دانشگاه از سال 2018 این جانب راه اندازی گردیده تا امروز 1465 تالیفات علمی، 6 مونوگرافیا، 6 اختراعات، 65 پیشنهاد نوآورانه، 112 سند واردسازی، 14 کتاب تعلیمی و زیاده از 60 دستور متدی از جانب عالمان دانشگاه به نشر رسیده است. اینچنین از سال 2018 این جانب 3 کارمند دانشگاه رساله دکتری و 8 کس رساله نامزدی حمایت نمودند. در سمت تحقیقات و گذراندن کارهای علمی عالمان جوان دانشگاه نیز موفق بوده همساله در آزمون‌های جمهوریوی و بین المللی شرکت می‌ورزند. این است که دانشجویان این مؤسسه عالی کسبی در آزمون‌ها 25 جای اول، 27 جای دوم، 30 جای سوم، 20 جای افتخاری و 9 دیپلم درجه 1 و 2 را به دست آوردند. همزمان سال 2022 در آزمون جمهوریوی علم فروغ معرفت غالب جای سوم، سال 2023 صاحب شاه جایزه و سال 2024 سزاوار جای دوم گردیدند. امروز برای ما دانشجویان دانشگاه دولتی طبی ختلان یک روز فرحمند و فراموش نشدنی است، زیرا امروز پیشوای محبوب ملت به این درگاه معرفت تشریف آوردند. با استفاده دادن 2 بنای تعلیمی نو به طلبات زمان جوابگو، این نشانه توجه پیوسته پیشوای معظم ملت با پیشرفت علمی طب و ترقیات روزافزون همه‌جانبه کشور عزیزمان می باشد. بهترین شرایط ها برای تعلیم، تجربه آموزی و تحقیقات علمی فراهم آورده شده است. ما دانشجویان دانشگاه دولتی طبی ختلان برای فراهم آوردن چنین شرایط‌ها با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت عرض سپاس می‌نمایم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با دانشجویان و هیئت آموزگاران دانشگاه تاکید نمودند که علم و معارف دائما در سیاست حکومت کشور موقع محوری دارد و عالمان و محققان، آموزگاران و زیایان نیروی سازنده و پیشبرنده کل ساحه‌های حیات کشور میباشند. یکی از هدفهای مهمی که در نزد آموزگاران و عالمان قرار دارد این تربیت متخصصان ورزیده، جوابگو به طلبات زمان معاصر و مطابق به معیارهای جهانی است. Сдача 2 современных учебных корпусов Хатлонского государственного медицинского университета – это не просто событие строительства, это стратегическая инвестиция президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Разрешите мне выразить искреннюю благодарность лидеру нации, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмон, что столько нам оказал перспективу развития, заботу об образовании, здравоохранении. Мы со своей стороны стараемся из студента воспитать патриота и врача, обладающего современными знаниями. Это стараемся воплотить такого не просто, а гражданина с высокой точки значения. Вот для нашей любимой Родины. Это красивые родины, которые мы должны любить как маму, когда только родились. دوام 9 سال فعالیت زمینه مادی و تکنیکی دانشگاه دولتی طبی دنقره مکمل گردانیده شده در صنفخانه‌های تعلیمی و آزمایشگاه‌های فنی و علمی تکنولوژی نو، دستگاه و تجهیزات معاصر مورد استفاده قرار دارند. دانشجویان می توانند در این آزمایشگاه سمت نظریوی خود را در این آزمایشگاه برای معین کردن آن نشان دهنده هایی که
هم در سمت داروسازی یعنی مواد داروواره و هم در سمت طبی و دیگر جنبه‌های اساسی که در این لابراتوار معین کرده می شود پورا دانشجویان می توانند که نظر خود رو در این لابراتوار به طور وسیع استفاده کنند. این اقدام بار دیگر ثابت می سازد که رشد علم معارف به واسطه تحت توجه سیاست دولت می باشد. هیئت پروفسوران و آموزگاران از دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت برای تأسیس دادن چنین یک شرایط معاصر منتپذیرند. به خاطر گسترش روابط و همکاری‌های سودمند با مؤسسه‌های عالی و مرکزهای با نفوذ علمی داخل و خارج کشور، دانشگاه 22 شرطنامه همکاری با مکتب بین‌المللی قرقیزستان، دانشگاه طبی الفارابی، دانشگاه طبی قراگانده قزاقستان، اکادمیای طبی جمهوری بلاروس، دانشگاه طبی پاویای ایتالیا، دانشگاه جهانی کوروش کبیر ایالات متحده آمریکا و دانشگاه دولتی طبی اورال جنوبی فدراسیای روسیه به امضا رسانیده است که تا امروز صاحب 5 لایحه گرانتی می باشد. دانشگاه سال 2022 اعضای کامل حقوق اساسیاسیای بهادهی اکسپرتی تعلیمی طبی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی و سال 2023 رسما در رویخط فهرست عمومی جهانی دانشگاه‌های طبی وارد گردیده است. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان در نظام معارف کشور استانداردهای نوی دولتی قبول گردیده، بنیاد و زیاد نمودن شماره‌های مؤسسه‌های عالی وسیع به راه مانده شده است. این است که در سالهای صاحب استقلالی شماره مؤسسه‌های عالی کشور از 13 به 47 مؤسسه عالی و شماره دانشجویان از 65,000 به زیاده از 220,000 رسانیده شده است. تأسیس دانشگاه دولتی طبی ختلان در ناحیه دنغره نیز از دستاوردهای نظررس ساحه‌های معارف و تندرستی میباشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان دستور دادند که به مسئله‌های صفت دانش، کسبیت دانشجویان، تکمیل اختصاص آموزگاران و عالمان جوان اعتبار جدی داده شده، اصولهای نوی تعلیم و استفاده وسیع تکنولوژی معاصر به پورگی جاری کرده شود. حالا در دانشگاه 10 شعبه، 2 شورای علمی، 5 مرکز، 5 فاکولتت، 21 کافدرا، 2 کالج، کتابخانه برهوا، 4 تشکیلات جمعیتی، درمانگاه و آزمایشگاه‌های مرکزی فعالیت ثمرناک دارند. باعث ذکر است که سال 2021 اولین مرتبه در دانشگاه دولتی طبی ختلان ختم دانشجویان صورت گرفت و تا امروز 1532 دانشجو این بارگاه علم را ختم نموده است. از این شماره 113 نفر صاحب دیپلمی اعلا گردیدند. در همین جا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومعلی رحمان با لایحه نقشه گنرالی مرکز مأموری ناحیه دنغره و لایحه بنیاد 2 بینای نه آشانه استقامتی برای آموزگاران دانشگاه دولتی دنغره شناس شدند. لایحه زیبا خیلی صنعتی معماریش شد. ضمن معرفی اطلاع دادند که ساختمان بیناهای استقامتی در مساحت 1430 متر مربع در کوچه اسمت شریف شهرک دنغره به نقشه گرفته شده است. خرسندی‌آور است که حکومت کشور معارف را از ساحه‌های کلیدی و پیشبرنده جامعه اعتراف نموده، آموزگاران و عالمان را ذخیره بزرگ ذهنی جامعه می‌داند و مقام عالمان و آموزگاران را از نگاه اجتماعی، معنوی و مالیوی دوره به دوره بلند می‌بردارد. باعث افتخار و سرفرازی است که امروز با اشتراک پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امومعلی رحمان سنگ اساس برای ساختمان بیناهای استقامتی برای آموزگاران و کارمندان دانشگاه دولتی دنغره گذاشته شد. البته این برای تمام کارمندان دانشگاه مایه افتخار است، چون که همیشه ما احساس میکنیم که حکومت جمهوری تاجیکستان علل خصوص پرزیدنت کشورمان برای ساحه معارف پیوسته غمخوری و دستگیری های زیاد می نمایند. چون این اقدام نیک البته می تواند که امروز متخصصان ورزیده عالمان جوان را از دیگر منطقه های کشورمان به دانشگاه دعوت نماییم تا که توانند که به دانشجویان و جوانان امروزه تعلیم و تربیت دهند. هر دو بینای استقامتی از 9 آشانه عبارت بوده 36 خانه 2 حجرگی با مساحت 67 و 184 متر مربع و 36 خانه 1 حجرگی با مساحت 52 و 180 متر مربع پیش بینی گردیده است که برای تامین 72 عائله آموزگار با منزل استقامتی پیش بینی گردیده است. دانشگاه دولتی دنغره با 52 مؤسسه تحصیلات عالی
کسبی خارج کشور همکاری‌های زیاد دارد. در سال 2024 برای هیئت پروفسوران و آموزگاران دانشگاه مایه افتخار است که از اکریدیتاسیون بین‌المللی دانشگاه گذشته است. این زمان در دانشگاه دولتی دنغره 446 نفر هیئت کارمندان، استادان و آموزگاران فعالیت میکند که از این تعداد 77 نفرشان دارای عنوان علمیدار به حساب می رود. در دانشگاه دولتی دنغره 8141 نفر دانشجویان به تحصیل فرا گرفته شده است که از تمام منطقه های کشورمان در دانشگاه تحصیل می نمایند. زیاده از 240 نفر دانشجویان طریق کوتای پرزیدنتی تحصیل می نمایند. زیاده از 200 نفر دانشجویان یعنی شهروندان خارجی در دانشگاه تحصیل میکند. منزل‌های استقامتی در 3 سال آماده خواهند شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که به خاطر استواری و مستحکمی انشاءات در روند کارهای ساختمانی محصولات خوشصفت استفاده برده شده صفت کارهای ساختمانی در مد اول گذاشته شود. همچنین در همین جا به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اوید به نقشه گنرالی شهرک دنغره ناحیه دنغره معلومات داده شد. نقشه گنرالی شهرک دنغره از جانب جمعیت سهامی کشاده شهرآفر در مساحت 3861 گکتار تهیه گردیده با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 29 ایول سال 2022 تصدیق گردیده است. و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که حدود نقشه گنرالی شهرک به حدودهای مرکزی و معموری، عمارتسازی بسیار آشانه و خصوصی استقامتی، کمونالی و انباری و خدمترسانی مرکزی جدا کرده شده است. در سال 2024 لایحه مفصلی به نقشه‌گیری کوچه‌های مرکزی، نعمت قره‌باєв، زیبونیسا، شرق، کیروف، اسمت شریف، محله رقم 8، جماعت دهات صفابخش و دهه فیضبخش در مساحت 240 گکتار برای 72700 خانواده تهیه گردیده است. فوند منزلی لایحه‌ای 1,455,300 متر مربع را در بر گرفته اهالی از حساب 20 متر مربع به یک نفر 72700 نفر را تشکیل می‌دهد. طلبات به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 9600 و تحصیلات تا مکتبی 7200 کس را در بر می‌گیرد. در این اساس در لایحه مفصلی به نقشه‌گیری بنیاد 315 بینای استقامتی از 9 تا 16 آشیانه، 8 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، 13 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی، 46 انشاءات جمعیتی و کاری و سودا، 6 توقفگاه نقلیاتی، 6 آشیانه، راههای ماشینگرد، میدانچه‌های ورزشی، باغ‌های فرهنگی به نقشه گرفته شده است. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دستور دادند که در جریان کارهای ساختمانی در انشاءات گوناگونی پیش بینی گردیده به صفت کار و محصولات توجه جدی ظاهر کرده شده انشاءات تعیینات گوناگون و بناهای بلند آشیانه با رعایت استانداردهای بین المللی و عنصرهای معماری ملی بنیاد گردد. 23 октябр با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه دنغره بینای نو ریاست معارف ناحیه مورد استفاده قرار داده شد. 23 октябр با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه دنغره بینای نو ریاست معارف ناحیه مورد استفاده قرار داده شد. بینoi با شکوه از 7 آشیانه و 157 حجره کاری عبارت بوده. آن در دایره استقبال سزاوار از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی با طرح زمانوی و اسلوب معماری ملی بنیاد شده است. ضمن شناسایی به سرور دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که بینای مذکور در مساحت 0.188 گکتار بنیاد گردیده در آن شرایط ارزنده کاری فراهم آورده شده است. شکرانه استقلالیت کشور، شکرانه آبادی و وحدت یگانه ملت ساحه معارف سال به سال رشد کرده ایستاده است. دستگیری های رهبریت عالی کشور محترم امامعلی رحمان نسبت ساحه مکتب و معارف ما اهل معارفچیان ناحیه دنغره را روح الهام تازه بخشیده کوشش به خرج می‌دهیم که تمام خوانندگان را در روحیه و تندرستی و خویشتن‌شناسی تربیت نماییم. بینای نوی ریاست معارف ناحیه دنغره دارای 2 مجلسگاه برهوا در مجموع با 500 جای نشست می باشد. همزمان در بینا 2 لیفت زمانوی نصب کرده شده است. این بینای خوشتر و زمانوی
дорои китобхона ва ошхона бо 140 ҷои нишаст буда. ҳамчунин ҳуҷраҳои мусоиди корӣ муҷаҳҳаз бо муосиртарин технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ аз бартариятҳои дигари иншоот ба шумор меравад, ки ба ноҳия ҳусни дигар зам кардааст. бино бо тамоми лавозимотҳои зарурӣ таъмин шудааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ беш аз 200 нафар сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб шудаанд. تعداد زیادی مسائل ساختمانی که در این بنا صرف شده است استحصال وطنی خودمون میباشد. پیمانکار انشاءات جمعیت سهامی گشوده استیس انشاءات بوده. بنای مذکور را در مهلت معین شده با سطح و صفت بلند ساخته و مورد استفاده کارمندان قرار دادند. شرایط فراهم گردیده در بینای نو برای 40 کارمند امکان می‌دهد که منبعد اهل معارف فعالیت خود را جانب نموده در رشد ساحه баланд бардоштани сатҳу сифати таҳсилот ва таълиму тарбияи насли худогоҳ ва ватандӯст саҳми намоён гузоранд. атрофи бинои нави раёсати маорифи ноҳияи Данғара чароғон ва сабзу хуррам гардонида шудааст. мо кормандони раёсати маорифи ноҳияи Данғара шукрона мекунем ки бо ташаббусҳои созандаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин иншооти хуштарҳу замонавиро ба аҳли маорифҷони ноҳияи Данғара ҳадя карданд. аз ин дастовард ва дастгириҳои ғамхоранаи пешвои миллат мо аҳли маорифҷон хушҳол ва ифтихормандем. ҳоло дар ноҳияи Данғара 85 муассисаи таълимӣ бо фарогирии 53646 хонанда фаъолият дорад. соли равон тибқи квотаи президентӣ 18 хатм карда ба макотиби олии кишвар дохил шуданд ки 9 касашон духтарон мебошанд. ҳамзамон барои таҳсили солҳои 2025-2026 454 омӯзгор аз курси такмили ихтисос гузаштанд. имрӯз шодии хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳияи Данғараро ҳадду канор нест, чун дар ин рӯз бо иштироки пешвои маорифпарвари миллат якчанд иншооти соҳаи маориф ифтитоҳ гардиданд. миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо чунин шароитҳоро муайё карданд. дар идомаи таҳсили соли 2025 хонандагон дар олимпиадаҳои фаннии ҷумҳуриявӣ иштирок намуда соҳиби 171 медал, аз ҷумла 13 медали тилло, 22 медали нуқра ва 136 медали биринҷӣ гардиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ бо иншооти нав ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода ба аҳли маорифи ноҳия барои боз ҳам баланд бардоштани сифати тадрис, истифодаи васеъи технологияҳои муосир, ҷалби ҳарчи бештари хонандагон ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дастуру тавсияҳо доданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара тариқи онлайнӣ бинои маркази хизматрасонии сайёҳӣ дар деҳаи Булёни Поён ва беш аз 50 километр роҳҳои ҳудуди ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 23 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Данғара ба таври фосилавӣ маркази хизматрасонии сайёҳӣ дар деҳаи Булёни Поён ва зиёда аз 50 километр роҳҳои мунфашгардидаи ҳудуди ноҳияро мавриди истифода қарор доданд. маркази хизматрасонии сайёҳӣ аз гӯшаи намоиши ҳунарҳои мардумӣ, меҳмонхона, ошхона бо 20 ҷойи нишаст ва 4 ҳуҷраи дигари ёрирасон иборат мебошад. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо мақсади татбиқи босамари стратегияи рушди сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2003 дар ҷамъияти деҳоти ба номи Исмат Шарифи ноҳияи Данғара маркази хизматрасонии сайёҳӣ сохта ва истифода дода шуд. бо бунёди чунин марказҳои хизматрасонии сайёҳӣ сатҳу сифати хизматрасонӣ дар қаламрави ҷумҳурӣ аз ҷумла дар ноҳияҳои дурдаст боз ҳам беҳтар мешавад ва мешавад ки дар ҳар як марказ аз 8 то 10 ҷойи кори доимӣ муайё карда шавад. бинои мазкур дар канори роҳи дорои аҳамияти байналмилалӣ бо мақсади муаррифии имкониятҳои сайёҳии ноҳия, ҳунарҳои қадимаи миллӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони дохиливу хориҷӣ сохта шудааст. аснои шиносоӣ иттилоъ доданд ки тарҳи бино ба талаботи меъмории муосир ҷавобгӯ буда дар дохили он тамоми унсурҳои миллӣ ба инобат гирифта шудааст
ва масоати умумии он 1500 метри мураббаъро ташкил медиҳад. маркази хизматрасонии сайёҳӣ аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди интергрупп дар давоми 7 моҳ бунёд карда шуд. корҳои сохтмониро мутахассисони маҳаллӣ бо истифода аз масъулияи баландсифати ватанӣ иҷро намуданд. дар атрофи бино 550 бех дарахти ороишӣ ҳамешасар ва гулҳои мавсимӣ шинонида шудааст. атрофи бино чароғону сабзкорӣ шуда, ҳамчунин дар канори он ҳавзи моҳипарварӣ мавҷуд аст, ки барои сайёҳон имконият медиҳад ба моҳидорӣ, қайғиронӣ ва сайру гашт машғул шаванд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоӣ ба масъулин барои ҷалби бештари сайёҳон ба кишвар, шоиста муаррифӣ намудани имкониятҳои сайёҳӣ ва рушди инфрасохтори соҳа дастуру супоришот доданд. ҳамзамон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо ба таври фосилавӣ бо зиёда аз 50 километр роҳҳои ҳудуди ноҳияи Данғара, ки аз ҷониби соҳибкорони боҳимату ватандӯст бунёд ва мунфарҷ гардиданд, шинос шуданд. сокинону соҳибкорони ватандӯсти ноҳия бо пайравӣ аз сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат барои дар сатҳи баланд истиқбол намудани ҷашни пуршукӯҳи миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон корҳои ободониро вусъат мебахшанд. дар ноҳияи Данғара дар доираи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 77 километр роҳҳои кӯчаву маҳаллаҳо ба нақша гирифта шудааст, зиёда аз 50 километри он ба истифода дода шудааст. ҳамзамон маълум менамоем, ки мунфаршнамоии кӯчаву маҳаллаҳо аз ҷониби соҳибкорони ватандӯсти ноҳия ба нақша гирифта шудааст. дар кӯчаҳои Карматулло Қурбон, Восе, Саидқил Турдиев ва дигар кӯчаҳои шаҳраки Данғара мунфаршнамоӣ ба итмом расида, дар қисмати поёнии кӯчаи Карматулло Қурбон корҳои мунфаршнамоӣ идома дорад. иттилоъ дода шуд, ки роҳҳои ҳудуди шаҳраки Данғараи ноҳия навсозӣ ва канорҳоиро васеъ карда шуда, то ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ 77 километр роҳҳои дигари деҳоти ноҳия мунфарж карда мешаванд. ҳоло зиёда аз 10 километр роҳҳои 3 кӯчаи марказӣ ва 4 деҳоти ноҳияи Данғара, аз ҷумла кӯчаҳои Мирзо Турсунзода, Восе, Кароматулло Қурбонов ва деҳаҳои Пушин, Шаршар, Ғиҷовак ва Алиҷон мунфарж карда шуданд. дар ҷамоати деҳоти сафобахш хоб дар деҳаи Сафедоб аз навсозӣ, мунфаршкунӣ, асфалткунӣ ҳама ино бо як суръати баланд рафта. зиёда аз 6 километр роҳҳо ҳамашон асфалт пӯшиданд. мо сокинони деҳаи Сафедоб аз ташаббусҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдорем. бунёд ва мунфаршнамоии роҳҳои дохили деҳоти ноҳия имкон медиҳад, ки ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт ва рафтуомади сокинон ба дигар деҳот ва маркази ноҳия дар ҳама фасли сол пурра таъмин карда шавад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорони маҳаллиро дар бунёду мунфаршнамоии роҳҳо шоистаи таҳсин ва намунаи ибрат хонда, ин tashabbusҳоро нишонаи возеҳи ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан маънидод карданд. 23 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Данғараи ноҳияи Данғара муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. чӯ бошад пояи давлат маориф, шумо ҳастед маорифпарвари мо. кунун як мактаби навро ба номад ниҳоданд бори аввал сарвари мо. таваҷҷӯҳи шумо бар илму фарҳанг буд ҳар лаҳзаҳо эй раҳбари мо. аё эй қаҳрамони халқу миллат, мудом дасти шумо рӯи сари мо. хуш омадед сарвари маорифпарвари миллат. 23 октябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳраки Данғараи ноҳияи Данғара муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд.
бинои муассисаи таълимӣ ки аз 4 ошона иборат аст барои таҳсили 3420 хонанда дар 2 баст пешбинӣ гардида дар доираи таваҷҷӯҳу ғамхориҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли наврас бо саҳми соҳибкорони ватандӯст бунёд карда шуд. ифтитоҳи иншооти нави соҳаи маориф дар идомаи тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ барои омӯзгорону хонандагон ва сокинони ин маҳалла сохта ба истифода дода шуд. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1 ба номи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон номгузорӣ гардидааст. иншоот бо назардошти талаботи соҳа, унсурҳои меъмории миллӣ ва ҷавобгӯ ба зарфиятҳои муосир бо сифати баланд сохта шуда 57 синфхона ва 24 кабинети фанӣ ва озмоишгоҳ бо технологияи пешрафта ва воситаҳои муосири илмомӯзӣ муҷаҳҳаз мебошад. кабинетҳои фаннии химия, биология, физика, география, технологияи меҳнат, омодагии ибтидои ҳарбӣ, инчунин технологияи иттилоотӣ ва лингафонӣ мутобиқ ба талабот сохта шуда ба ташаккули зеҳну тафаккури хонандагон заминаи мусоид хоҳад гузошт. тӯли 34 соли истиқлолияти давлатӣ таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бисёр дастовардҳои зиёдро ноил гаштаанд. дар ҳар як гӯшаву канори Тоҷикистони азиз мактабҳои нави замонавӣ бунёд шуда истодаанд. ифтитоҳи боз як муассисаи таълимии нави замонавӣ дар маркази шаҳраки ноҳияи Данғара моро водор месозад ки шогирдони худро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва донишандӯзӣ таълиму тарбия намоем. вобаста ба талаботи муосир муассиса дорои зиёда аз 46 компютери пайваст бо шабакаи байналмилалии интернет мебошад. озмоишгоҳҳои фаннӣ, китобхона бо толори хониш ва синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо асбоби мусиқӣ барои васеъ гардидани ҷаҳонбинии муҳассилин пешбинӣ шудааст. сохтмони бинои мактаб соли 2024 оғоз гардида он дар асоси лоиҳа мутобиқ ба талаботи муосир дар масоҳати 11870 метри мураббаъ дар муддати кӯтоҳ бунёд карда шуд. аснои шиносоӣ бо шароити имконоти ин муассисаи наву замонавӣ роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сифати корҳои сохтмонӣ баҳои баланд дода саҳмгузорӣ дар соҳиби илм шудани насли наврасро амали шоиста унвон намуданд. ин на танҳо як бинои зебо бо шароити нави таълимӣ, балки макони умеду орзуҳо ва бунёди рушди ояндаи ҷомеа ба ҳисоб меравад. ин ҳама шароити омӯзиши нави ба замони муосир ҷавобгӯ ба омӯзгорон ва хонандагон воситаест ки ба дили нияти пок ба боргоҳи илму маърифат қадам диҳанд. дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 1 шаҳраки Данғараи ноҳияи Данғара осорхонаи пешвои миллат таъсис дода шудааст. осорхона бо тарҳи муосир оро ёфта дар он зиёда аз 100 экспонат аз зиндагию корномаи пешвои миллат аз овони мактабӣ то давраи давлатдории сарвари давлат ҳикоят мекунад. дар осорхонаи мазкур айёми мактабӣ, солҳои донишҷӯӣ, хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳ, роҳбарӣ дар хоҷагӣ ва даврони роҳбарии давлати Тоҷикистон бо расму мусаввараҳо оро дода шудааст. ҳадаф аз таъсиси осорхона пеш аз ҳама тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва дар сатҳи хуб муаррифӣ намудани воқеияти зиндагию корнома ва ҷонбозию фидокориҳои пешвои миллат ба насли наврас мебошад. осорхона дорои мудирият аст ки метавонад ба хонандагону меҳмонон оид ба аҳамияти осорхона маълумоти дақиқ диҳад. толори барҳаво ва муҷаҳҳази варзишӣ ки дар муассиса сохта шудааст бевосита ба тарғибу ташаккули тарзи ҳаёти солим ва ҷисман обутоб ёфтани хонандагон мусоидат мекунад. майдончаи варзишӣ аз бартариҳои дигари мактаб дар самти рушди тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш унвон мешавад. фароҳам овардани чунин шароит имконият медиҳад ки хонандагон вақти холигии худро бо самар гузаронида ба варзиш машғул шаванд. муассисаи таълимӣ ҳамчунин дорои толори маҷлис бо 400 ҷойи нишаст ва ошхона барои 272 нафар мебошад. иншооти нави таълимӣ пурра бо таҷҳизоти махсуси гармидиҳӣ таъмин буда гармии тамоми муассиса дар давраи сардиҳо таъмин карда мешавад. иқдоми мазкур имкон медиҳад ки хонандагон дар шароити хуб ба таълим фаро гирифта шаванд. атрофи муассиса сабзу хуррам гардонда шуда дар он дарахтони ороишиву сояафкан ва гулу бутаҳои ороишиву рангоранг шинонда шуда ба ҳусни мактаб зебоии дигар зам намудааст. ҳамзамон насби чароғҳои гуногун равшанӣ ин маҳалларо дар шабонгоҳ таъмин мекунад. ёдовар шудан ба маврид аст ки бинои ин боргоҳи маърифат аз лиҳози сохтмону меъморӣ ва фарогирии шумораи зиёди хонандагон ба таҳсил
در ناحیه کم نظیر است. باید ذکر کرد که در ناحیه دنغره تنها دوام یک سال اخیر 5 مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی با 8000 جای نشست با سهم صاحبکاران بنیاد کرده شده است. باعث سرفرازی است که در ناحیه دنغره چنین یک مؤسسه زمانوی و با تمام تجهیزات‌های معاصر ساخته به استفاده داده شده است. فخرتر از آن است که این مؤسسه به نام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان گذاشته شده است. این مؤسسه به یکی از مؤسسه‌های نمونوی تبدیل می‌گردد، مکانی که در آن دانش با اخلاق، الهام با مهنت و وطن دوستی با مسئولیت مبدل می‌گردد. و من همچون آموزگار گفتنیم که فخر از آن دارم که امروز در چنین یک مؤسسه زمانوی کار و فعالیت نموده ایستادم و وعده می‌دهم که جواباً به این غمخواری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی که توجه اساسیش را ساحه معارف می‌داند کوشش می‌نمایم خوانندگان را در روحیه وطن دوستی، خویشتن‌شناسی و حمایت ارزش‌های ملی تربیت نمایم. ضمن شناسایی با شرایط تعلیم و تربیت در این مؤسسه تعلیمی، سروری دولت محترم امام علی رحمان توجه مسئولین ساحه را به استفاده ثمره بخش از امکانات فراهم شده، آموزش علم‌های دقیق، زبان‌های خارجی و رسیدن به قدر دستاوردهای استقلال دولتی جلب نمودند. بنیاد چنین مؤسسه‌های برهوا در ناحیه ما آموزگاران را وادار می‌سازد که شاگردان را در روحیه خویشتن‌شناسی و تندرستی و احترام گذاشتن به ارزش‌های ملی تربیت نماییم و آموزش زبان‌های خارجی که تحت نظارت پیشوای معظم ملت قرار دارد راه‌اندازی نماییم. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تاکید داشتند که بنیاد مؤسسه‌های نو وارد نمودن تکنولوژی معاصر برای آموزش و دیگر تدبیرهای اندیشیده حکومت کشور به تامین امروز و فردایی با سعادت نسل نورس روانه کرده شده است. از این لحاظ خوانندگان را به خوانش خوب و اعلی، علم آموزی، صاحب کسب و زباندان و وارث شایسته گذشتگان خویش شدن هدایت نمودند. در доираи сафари корӣ ба вилояти хатлон президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи раҳмониёни деҳоти корези ноҳияи данғара бинои нави маркази саломатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо шароити кор ва хизматрасонии он шинос шуданд. ҷаҳон донад бузургии шуморо, шумо ҷо дар дилу дар дидаҳоед. хуш омадед муҳтарам пешвои муаззами миллат. дар доираи сафари корӣ ба вилояти хатлон президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи раҳмониёни деҳоти корези ноҳияи данғара бинои нави маркази саломатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор дода бо шароити кор ва хизматрасонии он шинос шуданд. бунёди бинои нави маркази саломатӣ аз моҳи феврали соли 2025 оғоз гардида дар рафти корҳои сохтумонӣ зиёда аз 45 мутахассисону коргари маҳаллӣ бо кори муваққатӣ ҷалб шуда буданд. иншоот пурра бо истифода аз маҳсулоти баландсифати ватанӣ ва бо харҷи 10 миллион сомонӣ сохта шудааст. маркази нави саломатӣ сеошона буда аз шӯъбаи таваллуд бо 10 кати хоб барои модару кӯдак, 46 ҳуҷраи корӣ аз ҷумла барои табиби дандон, ташхиси ултрасадо, тиби оилавӣ, ҷарроҳӣ, ташхиси дилу рагҳо, амрози занона ва ҳуҷраҳои ёрирасон иборат мебошад. бино бо таҷҳизоти махсуси гармидиҳӣ таъмин мебошад. хушҳол ва миннатдор аз он ҳастем ки барои мо табибон як бинои замонавие ки иборат аз 3 ошиёна мебошад сохта ва имрӯз аз тарафи роҳбари муаззами кишварамон ифтитоҳ карда шуд. ҷавобан ба ин ғамхории падаронаи президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо табибон кӯшиш мекунем ки сатҳи хизматрасониро ба аҳолии ин ноҳия боз ҳам хубтару пурзуртар намоем. иншооти нави саломатӣ барои хизматрасонӣ ба зиёда аз 100 000 сокинони ноҳия бо сатҳу сифати ҷавобгӯ ба талаботи муосир пешбинӣ шудааст. ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки дар маркази нави саломатӣ шароиту имкониятҳои муосири кору хизматрасонӣ фароҳам оварда шуда 54 таҷҳизоти тиббии он аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳонӣ харидорӣ гаштааст.
маркази навбунёди саломатӣ аз умраи иқдомҳои роҳбарияти давлат дар самти татбиқи амалии сиёсати инсондӯстонаи иҷтимоӣ ва дар доираи корҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гашта, бо тарҳ ва намои зебои худ ба ҳусни ин мавзеъ зебогии дигар зам менамояд. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин барои бунёди маркази муосири саломатӣ изҳори сипос намуда, табибонро барои хизмати софдилона ба мардум ҳидоят намуданд. ин беморхона ки бо тамоми таҷҳизотҳои тиббии замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, аз ин шароит истифода бурда хизматрасонии тиббиро мо кормандони соҳаи тандурустӣ барои мардуми шарифамон ба вижа сокинони ноҳияи Данғара дар сатҳи баланд мерасонем. кушодашавии чунин марказҳои муосир имкон медиҳад ки боз ҳам хизматрасонӣ ба мардум беҳтар ва дастрас гардад. мо табибон аз он фахр мекунем ки дар роҳи ҳифзи саломатии мардум хизмат мекунем ва тамоми донишу малакаҳои худро оиди беҳтар ва хубтар гардидани ҷомеа равона мекунем. дар партави сиёсати иҷтимоии давлат ва дастгириҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёди муассисаҳои нави тиббӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи муосир дар саросари кишвар зиёд гардида, сатҳу сифати хизматрасониҳо боло меравад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари кории худ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар деҳаи рахшонзамини деҳоти Корез муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд, ки барои 2160 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари кории худ ба ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон дар деҳаи рахшонзамини деҳоти Корез муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90-ро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд, ки барои 2160 хонанда дар ду баст пешбинӣ гардидааст. мактаби замонавӣ бо шукӯҳ дуошона буда аз ҷониби оилаи бобозодаҳо ва бо саҳми дигар соҳибкорони меҳандӯсти деҳаи рахшонзамин бо мақсади фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбияи насли наврас бунёд ёфтааст. корҳои сохтмонии муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 90 дар деҳаи рахшонзамин бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2024 оғоз гардида дар муддати камтар аз 1 сол ва қабл аз муҳлати муқаррар шуда бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуд. бояд гуфт ки 19 сентябри соли 2024 санги асоси муассисаи мазкур бо иштироки пешвои муаззами миллат гузошта шуд ва ҳамон замон сарвари давлат таъкид дошта буданд ки мактаб бояд бо сифати баланд ва шароити муосири илмомӯзӣ дар муҳлати камтар аз 2 сол сохта шавад. мо бародарон ва соҳибкорони деҳаи рахшонзамин бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи талоши худро ба харҷ дода муассисаи таълимиро тибқи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат дар камтар аз 1 сол бо тамоми шароитҳои муосир сохта ба анҷом расонидем, ки хушбахтона имрӯз бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат мавриди истифода қарор дода шуд. мо дар минбаъда низ ҳама талоши худро ба кор бурда дар атрофи сиёсати созандаи сарвари давлат дар ободии кишвар саҳми хешро мегузорем. муассисаи замонавии таълимӣ аз 36 синфхонаи барҳаво аз ҷумла барои фанҳои химия, физика, математика,
آموزش کامپیوتر، تکنولوژی تعلیمی مهنت برای پسران و دختران، همچنین از کتابخانه و تالاری بر هوای خوانش، کتابخانه الکترونی، حجره‌های کاری برای آموزگاران و کارمندان مؤسسه و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت میباشد. در آزمایشگاه‌های مکتب اسباب و عیانیت‌های درسی موجود است که خوانندگان برای در عمل گذرانیدن تجربه‌های گوناگون از آنها با ثمر استفاده میبرند. در صنفخانه‌های بر هوای کامپیوتری که با دستگاه معاصر مجهز است، خوانندگان امکان دارند از نازکی‌های کار با تکنولوژی اطلاعاتی با خبر گردند. تمام آرایشاتی که در این مکتب باور است که همین آرزو میکنم که یک بار دیگر جوان شوی، آماده تحصیل کنی، صدقاً برای این ملت و دولت دست در بالای دلت مانی خدمت نمایی. پیش از همه با جوانمردهایی که این سیاست خردمندانه سرور دولت را که دستگیری کردن، سهم خودشان را گذاشتن در همین ساختمان همین بیرون، من مینداری خودم از تمام نام مردم دهه بیان میکنم. نگه شرایطی که امروز دولت برای ما کرده است، معلم برای خواننده ها که از یکم دور زمان در نبود. امروز ها با تشبوسی جوانمردان در همه جا ساختن و استفاده دادن مؤسسه ها عنعنه شده است. در دهه رخشان زمین هم اویله بابازاده ها تشبس نشان دادند که در همین دهه یک مؤسسه تعلیمی زمانوی برای فرزندان مهنتکشان همین دهه ساخته و استفاده دیدند. تشبس آنها را جوانمردان دیگری دهه دستگیری نموده در اطراف او جمع شدند و یک مؤسسه تعلیمی زمانوی دارای همه شرایط ها ساخته و استفاده دادند. بهر اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و صاحب کسب گردانیدن خوانندگان اسباب‌های دوریدگری، کندکاری، ماشین‌های دوزندگی و دیگر شرایط معاصر فراهم آورده شده است. دختران برابر آموختن لباس دوزی همزمان با راهنمایی‌های آموزگاران می‌توانند با نازکی‌های کسب و هنرهای دیگر نیز با خبر شوند. ما خوانندگان ذخیره طلایی وطن و آینده درخشانی دولت و ملتیم. برای کشاده شدن چنین مؤسسه بی‌نظیر میانه‌داری خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم جناب عالی میرسانیم. برای ترغیب و تشویق بیشتری ورزش و به این وسیله تشکل دادن طرز حیاتی سالم در مؤسسه تعلیمی نوبنیاد تالاری بر هوای ورزشی برای بازی‌های فوتبال و والیبال و 2 میدانچه ورزشی دیگر در صحن بنا ساخته شده است. از زمین تا آسمان شرایط تغییر افتاده. اول اینکه رحمت به پدر و مادر همین سهمگزاران که همین مکتب را برای فرزندان ما، برای نبیره‌های ما بنیاد کرده اند. ما در این صنفخانه ما تماشا کرده بر آمدیم. خیلی صنفخانه شد، خیلی کابینت های بر هوا دارای همه تجهیزات. ما کابینت خیلی مشان نظر گذروندم. مکتب اصلا چیز بهتری نیاخی. سیاست خردمندانه و سیاست سازندگی و معارف پروانه جناب عالی را دستگیری نموده. صاحبکاران همین دهه تصمیم گرفتند که چنین بنا یعنی چنین مکتب زمانوی را ساخته و استفاده دهند. البته این نشانه آن است که فرزندان همین دهه رخشان زمین در خود روحیه مهنت دوستی، وطن دوستی، خویشتن شناسی، وحدت ملی را من نگاه داشته توانستم و به این درجه آمده رسیدم. با مقصد تشکیل و برگزار کردن جمع آمد و چارابینی‌های گوناگون فرهنگی در تعلیمگاه، تالاری بر هوای مجلسی با 160 جای نشست موجود است. مجلسگاه با میز و کرسی با صفت و دستگاه و تجهیزات ضروری مجهز بوده با صنعت ملی معماری آرای یافته است. در آشانه یکم بینای مؤسسه آشخانه موجود است که دارای 60 جای نشست می باشد. در مکتب برای تعلیم و تربیت خوانندگان 52 آموزگار صاحب تخصص کار و فعالیت می نمایند. مکتب دارای تجهیزات گرم‌دهی می باشد که طریق آن صنفخانه ها در فصل زمستان گرم نگاه داشته می شوند. طول 34 سال است که نخل امید و باوری هر یک تاجیک و تاجیکستانی با آینده از این روز هم خوبتر و بهتر تاجیکستان عزیز در ضمیر نسل آینده ساز کشور رشد و تکامل می‌یابد. ثمره این همه پیشرفت و نصرتمندی را ما در سیمای غالبان آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است. ایجادکاران و عالمان واقعا جوان و صاحب استعداد می‌توانیم ببینیم.
ما خوانندگان این مؤسسه آینده ساز فردای دولت و ملت به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت منتداری خود را برای توجه و غمخواری های به اندازهشان میرسانیم و وعده میدهیم که با خوانش خوب و علا در این مؤسسه میخوانیم و وارثان ارزنده ملت میشویم. ما خوانندگان مؤسسه از دستگیری و غمخواری های شما محترم پیشوای معظم ملت برای چنین مؤسسه نوبنیاد سپاس گذاریم. وعده می دهیم که به علم آموزی، مهنت و اخلاق نیک و حمیده در این مؤسسه با بهای خوب و اعلا تحصیل نماییم. هدف از بنیاد و به استفاده دادن مؤسسه نوی تعلیمی در ناحیه دنقره ادامه منطقی سیاست معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و به این واسطه بهتر نمودن سطح و صفت تحصیلات، جاری کردن اصولهای نوی تعلیم و تربیه خوانندگان بالیاقت در روحیه علم آموزی و وطن دوستی می باشد. اطراف بینای نوی مؤسسه تعلیمی سبز و خورم بوده، درختان سایه افکن و گل و بوته های آرایشی شنانیده شده است که برای تشکل حس زیبایی پرستی خوانندگان مساعدت می نماید. صحبت کده های صحنی بینا باشد با طرح جالب آماده شده، نمای ظاهری مؤسسه تعلیمی را باز هم دیدنی نموده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با شرایط مهیا شده در انشاءات تعلیمی نوبنیاد به سطح و صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده، به آموزگاران برای استفاده عاقلانه امکانیت‌های موجوده و تربیه جوانان با سواد و لیاقتمند دستور و هدایت‌ها دادند. 23 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи данғара бинои маркази саломатии деҳаи рахшонзамини деҳоти корезро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. сарвари олимақом хуш омадед, некхоҳу некном хуш омадед. 23 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни сафари корӣ ба ноҳияи данғара бинои маркази саломатии деҳаи рахшонзамини деҳоти корезро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. маркази навбунёд аз ду ошёна иборат буда, масоҳати умумии он 1780 метри мураббаъро ташкил медиҳад. иншоот бо риояи меъёрҳои сохтмонӣ ва бо сифати баланд аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд ёфтааст. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо оилавӣ бо фарзандон ва наздиконамон иқдом гирифтем ки дар деҳаи рахшонзамин як маркази саломатии деҳотиро сохта ба истифода диҳем. имрӯз хушбахтона бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин маркази саломатӣ ба истифода дода шуд. минбаъд сокинони ин деҳот метавонанд аз ин имкониятҳои тиббӣ истифода баранд. дар марказ 7 ҳуҷраи табобатӣ, 13 ҳуҷраи корӣ, 3 ҳуҷраи таваллуд ва 7 кати хоб мавҷуд буда, барои хизматрасонӣ ба беш аз 7000 нафар аҳолӣ пешбинӣ шудааст. корҳои сохтмонӣ аз аввали соли ҷорӣ оғоз ёфта, дар ҷараёни он зиёда аз 40 мутахассиси маҳаллӣ ба кор ҷалб гардиданд. кори савоб карди, наз карди, як ҷавоб ташаккур. минатдорӣ моро қабул. марказ аз 5 шуъба иборат буда, барои хизматрасонии табибони баландихтисос ва ҳамшираҳои соҳибтаҷриба ба кор ҷалб шудаанд. мо табибони деҳаи рахшонзаминро имрӯз хурсандӣ ҳадду канор надорад. маркази саломатии деҳаи рахшонзамин аз 5 шуъба иборат аст. дар он табибони варзида кор ва фаъолият карда истодаанд. мо ҷавобан ба ин қадар ғамхориҳо кӯшиш менамоем ки ба ин қадар шароитҳое ки ба мо муносиб гаштааст сазовор бошем ва хизматрасонии тиббиро ба аҳолии ҳамин минтақа боз ҳам сари вақтию бо сифати баланд иҷро намоем. дар доираи корҳои ободонӣ ва созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон
ساکنان دهه رخشانزمین جماعت جهادی کارز باز صاحب یک توفه دیگر گردیدند که این هم باشد مرکز سلامتی در دهه نامورده می باشد که مرکز با زیاده از 7000 اهالی دهه خدمت می رساند. ما مینداری خود را به پیشوای معظم ملت بهر چنین تشبوس و اقدام های سازنده و بنیادکارانه می رسانیم و بعدا احسان می گوییم به شخصانی با ننگ و ناموس صاحبکاران که توانستند در مهلت های کوتاه‌ترین سیمای دهه های ما را دیگرگون کنند. سرور دولت به شرایط فراهم شده مرکز اظهار قناعتمندی نموده به کارمندان ساحه تندرستی ناحیه دستور دادند که به ساکنان خدمت باصفت رسانند. 23 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар деҳаи рахшонзамини ноҳияи Дағара бинои муассисаи томактабии Шукронаро мавриди истифода қарор доданд. октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар деҳаи рахшонзамини ноҳияи Дангара бинои муассисаи томактабии Шукронаро мавриди истифода қарор доданд. бинои муассисаи таълимии томактабӣ бо тарҳи зебову замонавӣ қомат афрохта аз 3 ошёна ва 20 ҳуҷраи таълимӣ иборат мебошад ва барои 400 кӯдак пешбинӣ шудааст. ҳамзамон дар бинои асосии муассиса ҳуҷраҳои тадбирҳои фарҳангӣ, ҳамшираи тиббӣ, синфхонаи компютерӣ, толори бозии кӯдакон, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон ҷойгир аст. дар заминаи дастуру супоришҳои роҳбари давлат мо соҳибкорони маҳаллӣ тасмим гирифтем ки бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ як боғчаи наву замонавӣ сохта ба истифода диҳем. имрӯз мо шод аз он ҳастем ки дар деҳаи рахшонзамин бо иштироки роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон муассисаи таълимии томактабии Шукрона ифтитоҳ карда шуд. мо соҳибкорони маҳаллӣ мин баъд низ кӯшиш ба харҷ медиҳем ки барои рушду нумӯи ватани азизи худамон саҳмгузор бошем. ман миннатдории самимии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонам ки ба мо чунин муассисаи томактабии зебову замонавиро туҳфа намуданд. шукргузорӣ аз он менамоем ки дар даврони истиқлолият чунин дастовардҳои беназир насиби мо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон гардидааст. масоати умумии иншооти таълимӣ 800 метри мураббаъ мебошад. дар қисмати дигари муассиса майдончаи варзишӣ сохта шудааст. саҳни бино пурра сафолакпӯш гардида, атрофи он бо гулу дарахтони сояафкан оро ёфтааст. иншооти соҳаи маориф аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бо сифати баланд бунёд гардида, ҳамчунин дорои нуқтаи гармидиҳӣ мебошад. эмомалӣ раҳмон сарваи тоҷикистон созинда бошед барои мо кӯдакон. корҳои сохтмонӣ дар иншооти тозабунёд соли ҷорӣ оғоз гардида, дар муддати 9 моҳ бо сифати баланд ва бо истифода аз масолеҳи сохтмонии ватанӣ
ساخته شده است. ضمن بازدید سرور دولت محترم امامعلی رحمان با کارهای ساختمانی بهای بلند داده برای در روحیه وطندوستی و خویشتنشناسی ملی تربیت نمودن نسل آینده‌ساز ملت با آموزگاران دستور و سپارش‌های مشخص دادند. مینتداری صمیمی خود را به پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم که چنین مؤسسه نو و زمانوی ساخته به استفاده داده شد. ما زنهای خانشین به جای کار تأمین شدیم. شکرانه صلح و ثبات آسایشتگی تاجیکستان عزیزمان می‌نماییم. امروز شادی و نشاط ساکنان دهه رخشان زمین را حد و کنار نیست، چون که به ما چنین مؤسسه تا مکتبی زمانوی ساخته به استفاده دادند. من بعد فرزندان ما در این مؤسسه به تعلیم و تربیت فرا گرفته می‌شوند. بنیاد چنین بینای نو زمانوی در ناحیه دنغره تحفه ارزشمند از جانب راهبر دولت با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به ساکنان ناحیه دنغره ارزیابی کرده شد. майдони варзиши болопӯшида дар деҳаи ғарғараи деҳоти корези ноҳияи данғара сеюмин иншооти аз ҷониби соҳибкор ҷомии абдураҳмон сохта шудааст ки бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳ ёфт. майдони варзишии болопӯшида дар деҳаи ғарғараи деҳоти корези ноҳияи данғара иншооти аз ҷониби соҳибкор ҷомии абдураҳмон сохта шудааст ки дар ҳамин рӯз бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ифтитоҳ ёфт. иншоот барои баргузории бозии футбол пешбинӣ шуда рамзи таваҷҷӯҳ ба рушди ин навъи варзиш ва сарафрозии соҳибкорон аз ташаббус ва пешниҳоди раиси федератсияи футболи тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ вобаста ба эълони рӯзи ҷаҳонии футбол аст ки соли 2024 аз ҷониби созмони милали муттаҳид қабул гардид. майдони варзишии болопӯшида дар масоҳати 20 садяк замини бекорхобида бо паҳноии 22 метр ва дарозии 42 метр бунёд шудааст. иншоот бо ҷалби 40 сокини маҳаллӣ ҷавобгӯи талабот сохта шуда ҳамчун макони баргузории бозиҳои дӯстона ва муттаҳидкунандаи ҷавонон хизмат менамояд. тарҳи майдони варзишӣ имкон медиҳад ки бозиҳои футбол новобаста ба фасли сол ташкил ва баргузор шавад. мо ҷавонон аз ғамхориҳои пайваста ва дастгириҳои ҳамешагии пешвои муаззам миллат дар самти рушди варзиш изҳори сипосу миннатдорӣ менамоем ки дар деҳаи мо чунин мавзеи зебои дилкушоиро бо иншоотҳои гуногун мавриди истифода қарор доданд. аслан дар деҳаи мо чунин гулгаштҳо солҳои қаблӣ набуд ва мо ҷавонон аз ин иқдоми пешгирифтаи пешвои муаззам миллат дар риштаи варзиш изҳори сипосу миннатдорӣ менамоем. дар шафати иншоот барои бозии волейбол ва дигар машқу тамрин шароит фароҳам оварда шудааст. ҳудуди майдони варзишии болопӯшидаро гулҳои рангин, буттаҳо ва дарахтони ороишиву ҳамеша сабз зинат медиҳанд. сокинон имкон доранд ки аз рақобати дастаҳои футбол ва гулгашти ҳудуди он хушу бароҳат тамошо намоянд. барои ин дар паҳлӯи майдони варзишӣ нишастгоҳҳо насб карда шудааст. 23 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи ғарғара муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии ҷасурро ифтитоҳ намуданд. 23 октябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи ғарғара муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии ҷасурро ифтитоҳ намуданд.
иншоот дар асоси супориши роҳбари давлат вобаста ба бунёди ҳатмии кӯдакистон дар маҳаллаҳои дорои зиёда аз 100 хоҷагӣ аз ҷониби соҳибкор ҷомии абдураҳмон сохта шудааст. ин иқдом бозгӯи гузоштани саҳми муносиб дар татбиқи босамари барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 аз ҷониби соҳибкорон аст. умедвор ҳастем ки бо сохта ва ба истифода додани кӯдакистони мазкур заррае ҳам бошад саҳми худро дар рушди дониш ва малакаи кӯдакон ки насли ояндаи миллат ба ҳисоб мераванд гузошта бошем. иншооти мазкур дар деҳаи ғарғара аввалин кӯдакистон буда тарҳи миллӣ ва муосир дорад. синфхонаҳои муҷаҳҳаз бо муҳимтарин лавозимот барои бо таҳсилоти томактабӣ фаро гирифтани 350 кӯдак пешбинӣ шудааст. таълими дустроякон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бо ҷалби 12 парастори соҳибтахассус сурат мегирад. машғулияти кӯдакон бо истифода аз ранг, ҳарфу рақам, аломату нишонаҳо ва шаклҳои геометрӣ гузаронида мешавад. парасторон бо истифода аз ин шароит ва ташкили бозиҳои гуногун, омӯзиши суруд, рассомӣ ва машқҳои равонӣ, қобилияти ҳалли масъалаҳо ва фикррони кӯдаконро инкишоф медиҳанд. барои истироҳати кӯдакон ҳуҷраҳо бо рахти бароҳат, ҷевон ва бозичаҳои мутобиқ ба завқи онҳо таҷҳизонида шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми соҳибкорро барои дар шароити деҳот бунёд намудани кӯдакистони ҷавобгӯ ба талабот намунаи пайравӣ ба сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати кишвар унвон намуданд. ба таъкиди сарвари давлат фаъолияти боғчаҳо дар рушди зеҳну тафаккур, забон ва муошират, эҷодкорӣ, мутобиқ шудан ба муҳити омӯзиш ва омодагии кӯдакон ба давраи мактаб нақши муассир мегузорад. масъалаҳои бунёд ва фаъолияти кӯдакистонҳо дар ҳама шаҳру деҳот ки ба иҷрои талаботи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2003 дар хусуси фарогирии ҳарчи бештари кӯдакон бо таҳсилоти томактабӣ нақш мегузорад бештар таъкид гардид. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳайати мураббияҳо истифодаи дурусти шароити фароҳамшуда ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани кӯдаконро тақозо намуда, иҷрои дурусти ин рисолатро нишони дӯст доштани миллату давлат унвон карданд. барои бемушкилӣ сипарӣ намудани мавсими тирамоҳу зимистон ҳуҷраҳо бо шабакаи гармидиҳӣ пайваст буда зиёда аз 150 тонна ангишт захира карда шудааст. гулубутаҳо ва дарахтони ороишии дар саҳни ҳарду бино шинонида шуда ҳусни ин мавзеи деҳаи ғарғараро диданӣ ва афзун мекунад. ду иншооти ба зеҳну тафаккур заминагузор, китобхона ва муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии ҷасур ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи ғарғара ифтитоҳ ёфтанд, ба таъсиси 37 ҷойи нави корӣ замина гузоштанд.
23 октябр пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Ғарғара ба фаъолияти китобхона оғоз бахшиданд. китобхонаи бо тарҳу намои муосир сохта шуда иншооте буд ки 23 октябр пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи Ғарғара ба фаъолияти он оғоз бахшиданд. шуморо ташаккур бигӯем мо аё сарвари мо ифтихорманд аз онем ки тоҷикем. иншоот бо ҳадафи тақвияти дониш ва иттилооти аҳолии деҳот, омӯзиши илмҳои замони муосир ва омодагии довталабон ба сабқатҳои зеҳнӣ аз ҷониби соҳибкор ҷомеи Абдураҳмон сохта шудааст. шоҳиди он ҳастем ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳама баромаду суханрониҳои худ барои ҷалб намудани ҷавонон наврасон барои китобхонӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир менамоянд. бо назардошти ин тасмим гирифтем ки дар деҳаи худамон деҳаи Ғарғара як китобхонаи замонавӣ сохта ба истифода диҳем то мардум тавонанд барои мутолиа намудани китобу асарҳои дӯстдоштаи худ дастрасӣ дошта бошанд. ин ҳам бошад метавонад як омили пешрафти ҷомеаи имрӯза шавад. дар китобхона 10,000 адабиёти гуногун мавҷуд аст. ҳамкорӣ ва пайваст будан бо китобхонаи миллии Тоҷикистон, китобхонаи Фарҳанг, китобхонаи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур ва дигар марказҳои илму дониш хазинаи адабиёти электронии китобхонаро ба зиёда аз 1 миллион баробар мекунад. миллати тоҷик аз аввал китобдору китобдӯст буд. маҳз таъсиси чунин иншооти муосир бо шароити омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва дастрасӣ ба адабиёти соҳавию ҷаҳонӣ ҳам дар шакли китоб ва ҳам дар шакли электронии китоб ки мутобиқи талаботи имрӯза мебошад боиси хурсандист. фароҳам будани ин шароит имкон медиҳад ки хоҳишмандон ба асарҳои сиёсӣ, бадеӣ ва илмии бузургтарин шахсиятҳои ҷаҳон дастрасӣ дошта бошанд. мо баъзе китобҳоро дастрас карда наметавонистем. хушбахтона дар китобхонаи навсохти замонавӣ бе ягон мушкилӣ пайдо карда метавонем. дар маркази забономӯзӣ забонҳои русӣ ва англисиро таҳти омӯзгорони бо таҷриба меомӯзем. омӯзиш ва донистани забонҳои хориҷӣ аз масъалаҳои зери таваҷҷӯҳи доимии роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст. дар китобхона маркази забономӯзӣ низ кушода шуд ки бо 18 компютери пайваст бо хати интернет ва дигар аёниятҳои хониш муҷаҳҳаз мебошад. мо ҷавонони деҳаи Ғарғараи ноҳияи Данғара миннатдории худро ба шумо пешвои муаззами миллат мерасонем ки ба мо ҷавонон чунин шароитҳои замонавиро фароҳам овардаед. Мы, в свою очередь, обещаем хорошо учиться и служить честно и верно своей родине. дар се синфхонаи барои 36 нафар пешбинӣ шуда шароити муосири омӯзиши забон ва фанҳои дақиқ муҳайё карда шудааст. таъсиси ин маркази забономӯзӣ ки дар деҳаи Ғарғара аввалин аст барои мо наврасону ҷавонон имконияти хуби омӯзиш ва аз худ намудани забонҳои хориҷиро фароҳам овард. барои фароҳам овардани чунин шароит ба сарвари давлат сидқан миннатдорӣ намуда талош мекунем ки сатҳи забономӯзии худро баланд намоем. омӯзиши забонҳои русӣ, англисӣ ва илмҳои дақиқ бо ҷалби омӯзгорони дорои дониш ва таҷрибаи баланди касбӣ гузаронида мешавад. Today we are grateful to you for allowing us together with the honorable leader of the nation to witness historic events in our village. Today marks inauguration of the language learning center which promotes the education and knowledge of our youth. бо дастгириҳои шумо пешвои муаззами миллат дар деҳаи худ шоҳиди рӯйдоди таърихӣ гаштем. имрӯз ифтитоҳи маркази забономӯзӣ ки бо ҳадафи баланд бардоштани сатҳи дониш, забономӯзӣ ва густариши маърифати ҷавонон таъсис ёфтааст. ин марказ ба ҷавонон имконият медиҳад ки дониши худро такмил гардонанд ва дар роҳи рушди ватани азизамон саҳми арзанда гузоранд. 5 ҳуҷраи муҷаҳҳаз бо муҳимтарин лавозимоти рӯзгор барои истироҳат ва будубоши омӯзгорон пешбинӣ шудааст. ин марказ имкониятҳои нав барои омӯзишу рушд фароҳам меоварад. аз самими қалб ташаккур мегӯем. дар китобхона ва маркази омӯзиши забонҳо 12 сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин шудаанд. бо мақсади татбиқи ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳкими корҳои созандагӣ ва ободонӣ дар маҳал дар ноҳияи Данғара як қатор иншооти иҷтимоӣ ва истеҳсолӣ бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода қарор дода шуданд. бунёди чунин иншоот ба беҳбудии сатҳи зиндагии мардум амалӣ шуда заминаи устувори пешрафтро фароҳам меорад. ҳамкорони мо гузориш медиҳад.
дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи данғара дар ҷамоати деҳоти сафобахши ноҳияи данғара бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 91 барои 480 хонанда дар ду баст ба истифода дода шуд. муассисаи мазкур бо беҳтарин шароитҳои таълиму тарбия, синфхонаҳои васеъ, озмоишгоҳҳои муҷаҳҳаз, китобхона ва утоқҳои фаннӣ таъмин гардида ҷавобгӯ ба талаботи муосири соҳаи маориф мебошад. ما آموزگاران این مؤسسه منتداریمان را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جهت توجه خاصه داشتن به ساحه معارف بلند برداشتن مقام آموزگار در جامعه همچنین برای این بینای خوشتر و زمانوی که یک تحفه بی‌نظیر برای ساکنان این دهه میباشد میرسانیم. جواباً به این غمخواری‌های روزافزون پیشوای معارف پرورمان وعده می‌دهیم که ملکه کسبی خود را دوچار نموده برای باز هم بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان و در روحیه و تندرستی خویشتن‌شناسی تربیت نمودن آنها سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. татбиқи чунин иқдомҳои созанда гувоҳии таваҷҷӯҳи хосаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба рушди соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити арзандаи таълиму тарбия барои насли ҷавон мебошад. мо хонандагони хушбахтем ки дар чунин муассисаи наву замонавӣ таҳсилоти худро давом дода истодаем. миннатдории худам ва тамоми хонандагони ин муассисаро ба муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон мерасонем ки мо ҷавонон захираи тиллоии ватан ва ояндаи дурахшону давлату миллат ҳастем. барои чунин муассисаи беназир ки дар он тамоми шароитҳои таълимӣ муҳайёст. дар даврони соҳибистиқлолии кишвар садҳо муассисаҳои нави таълимӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтанд ки ин нишонаи возеҳи сиёсати маорифпарварона ва ғамхории давлату ҳукумат нисбат ба насли ояндасоз мебошад. хонандагону омӯзгорони муассисаи навбунёд бо изҳори сипосмандӣ таъкид доштанд ки чунин шароити мусоиди таълимӣ онҳоро ба таҳсил, донишомӯзӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди ояндаи ватан бештар ҳавасманд мегардонад. аҳли маорифи ноҳияи данғара иброз доштанд ки бо роҳнамоии пешвои миллат ва таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати ҷумҳурӣ дар давраи истиқлолияти давлатӣ соҳаи маориф дар ноҳия пешрафти устувор дошта ин раванд дар таълими насли бо фарҳангу донишманд нақши муҳим мебозад. дар доираи сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи данғараи вилояти хатлон дар деҳаи иттиҳоди ҷамоати деҳоти лолазори ноҳияи данғара бунгоҳи тиббӣ бо иштироки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ба истифода дода шуд. ин деҳаи дурдаст ки аз маркази ноҳия 97 километр дур мебошад то ин ҷониб табибонаш дар бинои кӯҳнаву садамавӣ фаъолият мекарданд. бо саҳми соҳибкорону сокинон бунгоҳи тиббии ин деҳа навсозӣ гардид. бино аз 3 ҳуҷраи корӣ иборат буда бо таҷҳизоти зарурӣ муҷаҳҳаз мебошад. акнун дар он 3 нафар мутахассисону кормандони соҳаи тиб ва зиёда аз 760 нафар аҳолии деҳаи мазкур хизмати тиббӣ мерасонанд. сокинони ин деҳа бо ифтихори ватандорӣ, шукргузорӣ аз тинҷиву осоиштагӣ тамоми ҷашну чорабиниҳои милливу давлатиро дар сатҳи баланд истиқбол намуда бо баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ ва анҷоми иқдомҳои созандаи ободонӣ ки бо зиндагии шоистаи ҳар як сокин рабт дорад истиқбол менамоянд. сокинони деҳаи иттиҳод азбаски дар соҳаи кишоварзиву чорводорӣ фаъолият мекунанд сол аз сол ба натиҷаҳои баланди истеҳсолӣ ноил мегарданд. намоиши дастоварду ҳунарҳои милливу мардумӣ аз ҷониби сокинони ин деҳаи доманакӯҳ собитгари зиндагии хубу шоиста ва ризояти онҳо аз сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумат буд. ҳамчунин дар баробари дигар корҳои ободонӣ бо ташаббуси сокинону соҳибкорон роҳи мошингарди ин масир сангфарш гардида истодааст. мавриди зикр аст ки бо ин роҳи таъмиршаванда сокинони 4 деҳаи ҷамоати деҳоти лолазори ноҳияи данғара, остона, осмондара, оламафрӯз ва деҳаи дурдасти иттиҳод рафту омад менамоянд. бахшида ба ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва дар доираи сафари кории пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи данғараи вилояти хатлон дар деҳаи шаҳбур маркази хизматрасонӣ ва меҳмонхонаи шоҳроҳ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. иншооти мазкур аз 3 ошона ва пентхаус иборат буда дар ошонаи якум маркази хизматрасонӣ, дар ошонаи дуюм чойхона бо 6 ҷойи нишаст ва дар ошонаи сеюми он бошад меҳмонхона барои 15 нафар бо шароитҳои муосири будубош пешбинӣ гардидааст. иншооти ҷашнӣ аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бунёд гардида бо ба истифода додани он 15 сокини бешуғл бо ҷойи кори доимӣ таъмин гардиданд. дар доираи иқдоми ташаббусҳои
سازنده پیشوای ملت و بخشیده به جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی ما تصمیم گرفتیم که یک مرکز خدمت رسانی با دارو بودن مرکز دلخوشی چایخانه شاهراه و همزمان مهمانخانه برهوا ساخته به استفاده دادیم. مهمانخانه شاهراه با اصول معاصر معماری بنیاد یافته. حجره‌های آن دارای بهترین شرایط معاصر برای قبول و استراحت مهمانان مخصوصاً سیاحان خارجی می باشد. از بس که مرکز خدمت رسانی در کنار شاهراه دوشنبه کلاب خاروق قلمه بنیاد یافته است، نقش آن در پیشرفت و مکمل گشتن انفراساختار ساحه سیاحی مهم ارزیابی گردید. ضمن افتتاح ذکر گردید که با برابری به فعالیت پرداختن چنین مرکزهای خدمت رسانی سیمای شهر و دهات تغییر یافته، جهتی با کار تامین نمودن اهالی به شغل و بهتر شدن سطح زندگی عائله آنها مساعدت می نماید. дар рӯзи дуюми сафари корӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи алиҷони деҳоти пушинги ноҳияи данғара муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 89-ро мавриди баҳравардорӣ қарор доданд. муассисаи мазкур бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва саҳми соҳибкорони ватандӯст бунёд гардида барои 480 хонанда дар дубаст пешбинӣ шудааст. ҷиҳати тақвияти ҷаҳонбинии хонандагон ва ҷалби бештари онҳо ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ дар муассисаи таълимӣ симхонаҳои забонҳои хориҷӣ омода шуда омӯзгорони соҳибкасб ба кор ҷалб гардиданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбат бо масъулин ва омӯзгорони муассиса дастур доданд ки истифодаи самараноки шароиту имконоти муҳайёшударо ба манфиати кор ба роҳ монда дар тақвияти донишу малакаи хонандагон тарбияи ин қишри ояндасоз дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ омода намудани онҳо ба озмунҳои ҷумҳуриявию байналмилалӣ ва боз ҳам беҳтар кардани сифати таълим дар маҳал таваҷҷӯҳи аввалин дараҷа равона созанд. дар натиҷаи меҳнати пайваста ва истифодаи самараноки замин кишоварзони ноҳияи данғара тавонистанд дар самтҳои гуногуни истеҳсол аз ҷумла дар соҳаҳои зироаткорӣ, боғпарварӣ ва чорводорӣ натиҷаҳои назаррас ба даст оранд. таъмини бозор бо маҳсулоти тару тоза, ҷорӣ намудани усулҳои замонавии парвариш ва рушди инфрасохтори соҳа аз дастовардҳои муҳим ба ҳисоб мераванд. гузориш дар ин хусус. ҷорӣ намудани таҷрибаи муосир, коркарди бо сифати хок, истифодаи техникаи тибқи таъинот пешбинишуда, интихоби тухмиҳои ба иқлими маҳал мутобиқ, бартарӣ додан ба бунёди боғҳои серҳосил ва риояи дигар чорабиниҳои пешбинишуда имкон додааст ки дар 9 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ноҳияи данғара рӯ ба афзоиш ниҳад. аз рӯи нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ дар ин давра ноҳияи данғара дар вилояти хатлон дар зинаи аввал қарор дорад. майдони кишоварӣ ноҳияи данғара 3740 гектар мебошад ки аз ин 11454 гектар заминҳои обӣ мебошад. имсони кишоварзони ноҳияи данғара маҷмӯи маҳсулоти кишоварзиро 2,4 миллиард расонданд ки ин назар ба соли гузашта 193 миллион зиёд мебошад. кишоварзони ноҳияи данғара имсол дар майдони 21978 гектар мо кишти ғалладона гузарондем ки аз он ҷумла 18000 гандум, 3366 гектар ҷамъ мебошад. 150 гектар кишти ҷиgoримакаи дон. осено ки аз ҳар як гектар ғалладонагӣ ба 38 сентнер, гандум бошад 34,8 сентнер рост меояд. интихоби тухмиҳои баландҳосил, кишти зери плёнка ва бартарӣ додан ба усули нави кишт имкон додааст ки ҳосили пахта имсол дар ноҳияи данғара нисбат ба дурнамои пешбинишуда зиёд гардад. новобаста аз он ки кишоварзони ноҳияи данғара дурнамои пешбинигардидаро саривақт иҷро намудаанд, ҳоло дар саҳро ҳосил фаровон аст. бинобар ин кишоварзон саргарми коранд. ҳоло ки фурсат ҳаст, кишоварзон пахтаи дар саҳробударо ки майдони асосии ноҳия ва дар масоҳати бештар аз 5000 гектар кишт гузаронда шудааст, ҷамъоварӣ намуда истодаанд. бо пурра ва саривақт ҷамъоварӣ намудан, шудгори тирамоҳҳои гузаронида бо ворид кардани нуриҳои органикиву маъданӣ ҳосилхезии замин таъмин карда мешавад.
حاصل خوب به دست آوردیم. از هر یک گته از 30 تا 55 سانتی حاصل پخته ما گرفتیم. ما را لازم در آینده زیاد کردن زمین‌های زیر پلان که قطرگی را در ناحیه جاری نماییم. حاصل خوب به دست می‌آورد. کشاورزان ناحیه دنگره امسال گرمخانه دائم عمل کننده 1 هکتار 55 سوتیق و گرمخانه موسمی 1 هکتار 80 سوتیق می باشد. گرمخانه که به لیمان وابسته شده است 3 هکتار 50 سوتیق می باشد. با نظرداشت آنکه مقدار ضروری نمی در زمین‌های آبی ناحیه دنگره تامین گردیده است، کشاورزان زمین‌های از کشت‌های اساسی و تکراری خالی گردیده را این شب و روزها با استفاده از تکنیکا و ماشین‌آلات طبق تعیینات پیش‌بینی شده، شودگار و کشتی تیره‌ماهی گذرانده ایستاده‌اند. با نظرداشت آنکه حاصلناکی کشتی تیره‌ماهی نسبت به بهاری تا 30% و از این بیشتر زیاد است، کشاورزان تمام امکانات‌ها را سفربر نموده ایستاده‌اند تا دورنمای کشت تامین کرده شود. در خوجگی ما 20 گکتار پخته کش کردیم. در چینک اول تا 20 سنتنر حاصل گرفتیم. سبزوات پیاز کش کردیم. حاصل دوم خوراک چاروا کش کردیم در مساحت 8 گکتار. در کشت اول کارتوشکا کش کرده بودیم. حاصل نقص شد. حاصل پیاز کش کردیم. نشونماش خوب است. با در نقشه غله دانگی است. در یک قسم زمین‌ها علاقه زراعتی بروقتر کشت گردیده از قبیل گندم، پیاز، کرم و دیگر سبزوات نشونمای خوب دارند. کشتی زراعتی که در ماه سپتامبر و تا این دوره گذرانده شده است، مایسه‌اش فصل زمستان را خوب گذرانده برای دوره من بعد آماده می شود. همه ساله کشاورزان ناحیه دنگره با وسیع نمودن میدان کشت و رعایت قاعده‌های اگرتکنیکی حاصلناکی تمام نمود زراعت را بلند و حجم استحصال محصولات کشاورزی را زیاد می نمایند. ما امسال در میدان 5 هکتار کشتی پیازی بهاری تشکیل نمودیم و حالا به جمع‌آوری آن مشغول هستیم. ما حاصل به دست آورده را در انبارها ذخیره نموده ایستاده‌ایم تا اینکه در فصل زمستان برای تامین نمودن اهالی کمک خود را رسانیم. ما از 1 هکتار 350 400 سنتیمتر حاصل به دست آورده ایستاده‌ایم. تجربه کشاورزان ناحیه دنگره اوید به مدنیت استفاده بری زمین بخصوص زمین‌های آبی بهتر گردیده همه ساله با وسیع براه ماندن کشتی تکراری حجم استحصال محصولات کشاورزی را زیاد می نمایند. پامیدور، گشنیش، پیاز، بلگاری، بقلاجون، اینا کلانتری تیزک همه همی حولی خودمون میبره و همسایه می رسونیم. خیلی بسیار نغزه که حولی توزه میگیری میخری. سال ای بازار میاد 2 روز 3 روز میسته رنگش دیگر میشود. مزهش دیگر میشود. این ایدر حولی میگیری هر سال ما میکنیم. ما همین سال پامیدور، بلگاری، بقلاجون برای بانک محکم کنی برای زمستان ای خودمون تیار میکنیم. خیلی نباز جمع میکنیم و کم کم خطگی کدگیم. خیلی با یکم بار با او میکنیم 2 بار میکنیم. با اینا با جمع میکنیم و کبوتی میچوشیم. با اینا بودرینگ میچوشیم. کم کم بول تو وقت گفته با میچینه میگیریم به زمستانه. خیلی با هست کارتشکا میکنن. استفاده عاقلانه زمین‌های نزد حولگی نیز عامل مهم در سمت تامین اهالی با محصولات خوش‌صفت کشاورزی بوده. زمین‌های نزد حولگی ساکنان ناحیه دنگره ثمرناک و عاقلانه استفاده می‌گردد. زمین‌های نزد حولگی این یک منبع درآمد ایلوگی است. مهنت کردن در صحرا یا در نزد حولگی صرف نظر کجایی که نباشد برای سلامتی فایده دارد. از اون جمله سن سال من به 74 رسیده است. لیکن من وضع کلند و بیل و کدمانه از دست پرتفتگی نیستم. در بازارها بسیارتر تربوز دنگره را پرسجو میکنن که هم شیرین است هم با مزه است. این در با قوت زمین است و همون دهقانایی که در اونجا با وی رو غذا میدهند نقد نگاه و بین میکنن و حاصل فراوان به دست میدارن. مورد ذکر است که اقلیم ناحیه دنگره برای بنیاد باغ بیشتر مساعد است. حاصل به دست آمده از این باغ‌ها همه ساله در برابر تامین قنوات بازار داخلی با صادرات نیز روانه می‌گردد. امسال نیز باغداران ناحیه دنگره از حاصل به دست آوردهشان از باغ و تاکزار قناعتمندند. میدان عمومی باغ‌های ناحیه دنگره
4405 گیتار میشه. از این باغ 1076 گیتار 10073 گیتار تاق میشه. امسال باغپران ناحیه دهنه در میدان 28 گیتار باغ بنیاد کردن که از این 20 گیتار باغ‌های اینتنسیو میباشد که اساسا باغ‌های سودورتی به شمار میاد. با زیادشوی میدان باغ‌ها در ناحیه دنغره در برابر افزودن حجم استحصال میوه شماره جایهای کاری نیز زیاد گردید که اهالی با شغل موسمی و دائمی فرا گرفته شدند. در ناحیه دنغره به بنیاد باغ‌های اینتنسیوی و سوپر اینتنسیوی نیز توجه زیاد ظاهر گردیده کشاورزان مساحت این گونه باغ‌های درآمدناک را بیشتر می‌کنند. امسال کشاورزان در مساحت 28 گیتار باغ‌های نو بنیاد نمودند. رشد صاحبکاری، بهتر نمودن فضای سرمایه‌گذاری و جاری نمودن امتیازهای اندازی و گمرکی همیشه در محور توجه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان قرار دارد. کارخانه‌های پرنده پروری در تاجیکستان مخصوصاً در ناحیه دنغره با تکیه بر نظام شفاف و امکانات فراغ فعالیت بازار وطنی را با گوشت و تخم خوشصفت استحصال وطنی تأمین نموده ایستادند. این مجمع پرنده پروری مرمری در ناحیه دنغره از سال 2021 اینجانب فعالیت دارد و امروز محصولات ما با برند مرمری در بین جامعه شناخته شده است. ذات پروری و توجه به پرورش چاروای ذاتی در ناحیه دنغره تا رفت بیشتر می‌گردد. این امکان داده است که در برابر بهتر شدن تأمینات بازار استعمالی با گوشت و شیر همزمان درآمد خواجگی‌های چاروپرور زیاد شود. ما 4 خواجگی ذات پروری داریم که یک خواجگی حیوان کلان شاخدار میباشد و 3 خواجگی دیگر حیوان میده شاخدار میباشد. اساساً چاروای میده ذات حصاری و چوالنگ میباشد. با نظر داشت آنکه چارو در تمام فصل سال طلبات با خوراک دارد، این تناسب در فصل زمستان باز هم بیشتر میگردد. چاروداران ناحیه دنغره در برابر استفاده تل و تپه ها از حساب کشت ذخیره خوراک چاروا را پورا نمودند. در خواجگی ما زیاده از 800 سر چاروی ذات حصاری پرورش می آورد. 40 سر چاروی کلان شاخدار. ما برای زمستان 5000 دانه پرس ذخیره کردگیم. چاروی ما در چراگاه زمستانه قرار دارد. ما الکی برای زمستان آمادگی دیدیم. دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و تلاش خواجگیداران اینچنین تطبیق ثمرناک برنامه‌های ساحوی امکان فراهم آورد که در ناحیه دنغره نشاندهنده‌های ساحه کشاورزی تمایل افزایش پیدا نماید. امروزها خواجگیداران ناحیه دنغره سعی و تلاش دارند که بهره افزون کردن نعمت‌های مادی از زمین عاقلانه استفاده برند. در نتیجه فراوانی بازارهای استعمالی تأمین و دسترخوان مردم با محصولات غذایی غنی گردیده است. در شهر دوشنبه کنفرانسی سیومی اتحاد دولت‌های مستقل اوید به مبارزه با تروریسم و افراطگرایی برگزار گردید. چاره‌بینی مشترک با کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و مرکز ضد تروریستی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل راه اندازی گردیده. در آن زیاده از 120 نماینده نهادهای دخلدار کشورهای خارجی و سازمان و تشکیلات‌های با نفوذ منطقوی اشتراک نمودند.
ҳамчунин дар маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ҷаласаи мушовараи ҳамоҳангсозии раисони кумитаҳо ва комиссияҳои мудофиа ва амнияти парламентҳои давлатҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ баргузор гардид. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. таҳкими сулҳ, амният, суботи байналмилалӣ ва минтақавӣ, ҳимояи истиқлолият, тамомияти арзӣ ва соҳибихтиёрии кишварҳо. ҳамоиши навбатӣ бо муаррифии паёми раиси шӯрои сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ гардида. Дар асоси рӯзномаи кори конфронс аз ҷониби роҳбарияти Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, дабири кулли созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, муовини дабири кулли созмони ҳамкории Шанхай, намояндаи махсуси дабири кулли созмони милали муттаҳид дар Осиёи марказӣ ва раёсати маркази зидди террористӣ иттиҳоди давлатҳои мустақил маърузаҳо карда шуд. Дар заминаи ҳамоиши навбатӣ ки бо иштироки фаъоли намояндагони мақомоти салоҳиятдори 11 кишвари узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ва давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай, мақомоти ваколатдори 5 ташкилоти байналмилалӣ, созмони милали муттаҳид, кумитаи зидди террористӣ, шӯрои амният, дафтари мониторинги зидди терроризм, дастгирии таҳлилӣ ва санксияҳои шӯрои амният, маркази минтақавии дипломатияи пешгирикунанда дар Осиёи марказӣ, дафтари минтақавии раёсати созмони милали муттаҳид оид ба маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ дар Осиёи марказӣ ва котиботи созмони милали муттаҳид, сохтори минтақавии зидди террористӣ, котиботи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, котиботи конфронси ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё, гурӯҳи Авроосиё оид ба мубориза бо қонунигардонии даромадҳои бо роҳи ҷиноят ба дастомада ва маблағгузории терроризм ва масъулини як қатор ниҳодҳои дигари марбута баргузор гардид, тақвияти амалҳо баҳри пешгирии равандҳои манфӣ ва ҳамоҳангии фаъоли сохторҳо зарур шумурда шуд. ҳамин тариқ вазъи кунунии мубориза бо терроризму ифротгароӣ ва зарурати муттаҳид намудани саъю талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои мубориза бо ин падидаи номатлуб муҳим арзёбӣ гардид. Дар ҷаласаи якуми конфронс иштирокчиён мубодилаи таҷрибаҳои миллӣ дар самти мубориза бо терроризм ва ифротгароӣ, аз ҷумла арзёбии вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди он дар соҳаи мубориза бо терроризм ва ифротгароӣ бо назардошти дигаргунсозии системаи амнияти байналмилалӣ, таъсири омилҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, динӣ ва дигар падидаҳо ба афзоиши фаъолияти террористию экстремистӣ, усулҳои инноватсионии мониторинг ва таҳлили таҳдидҳои амниятӣ бо истифода аз IT-технологияҳо, зеҳни сунъӣ, таҳлили маълумоти калон ва ғайра, ташкили низоми самараноки миллии пешгирии терроризму ифротгароӣ, махсусан дар байни ноболиғон ва ҷавонон, ташаккул ва таҳияи системаи миллии тадбирҳои дерадикализатсияи аҳолиро муаррифӣ намуданд. Дар ин замина фаъолияти ширкатҳои фаромиллии хидматрасонии технологияҳои иттилоотӣ барои муайян, маҳдуд ва бастани мундариҷаи террористӣ ва экстремистӣ дар интернет, ташкили модели самараноки таъмини амнияти зидди террористии объектҳои муҳим ва ҷойҳои ҷамъиятӣ, усулҳои муосири муқоимат бо маблағгузории терроризм ва ифротгароӣ бо истифода аз дороиҳои электронии рақамӣ матраҳ гардид. Дар вазъи имрӯзаи байналмилалӣ, тақвияти амалҳо баҳри муборизаи муштарак бо таҳдиду хатарҳои минтақавию байналмилалӣ омили муҳими субот ва амнияти сарҳадоти давлатҳо баҳогузорӣ шуд. таъкид шуд ки фаъолияти доимӣ дар чорчӯби ҳадафу вазифаҳои мушаххаси зидди террористию экстремистӣ имкон медиҳад ки робитаҳои байнидаблатии ҷиҳати ташаккули низоми воқеан самараноки амнияти дастҷамъӣ ба сатҳи сифатан нав бардошта шавад, зеро мавқеи ягонаи кишварҳои аъзо нисбат ба вазъи ҷаҳони муосир ибрози нигарониҳои умумӣ аз таҳдидҳои амнияти ҷаҳонӣ ва минтақавиро ташкил медиҳад. ҷумҳурии Тоҷикистон дар сафи пеши мубориза бо таҳдиду хатарҳои муосир, хусусан терроризму экстремизм қарор дошта, бо фаъолнокӣ ба пешгирии падидаҳои манфӣ аҳамияти афзалиятнок медиҳад. дар ин самт ҳамкории муштарак ҷавобгӯи манфиатҳои миллии Тоҷикистон аст ва он имкон медиҳад ки бар зидди терроризми байналмилалӣ ва ифротгароӣ, гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир хоса, аслиҳа, умуман таъмини амният ва субот дар тамоми минтақа тадбирҳо ҳамоҳанг карда шаванд. ҷаласаи мушовараи ҳамоҳангсозии раисони кумитаҳо ва комиссияҳои мудофиа ва амнияти парламентҳои давлатҳои узви созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, ки дар он раиси кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба тартиботи ҳуқуқӣ, мудофиа ва амният Насрулло Маҳмудзода иштирок ва суханронӣ намуд. зимни суханронӣ зикр гардид ки вохӯрии имрӯза барои гуфтугӯи озод, мубодилаи таҷриба ва мураттабсозии чораҳои муштарак барои ҳалли масъалаҳои муҳим дар соҳаи мудофиа ва амният имконияти хуберо фароҳам меорад. ҷумҳурии Тоҷикистон ба тақвияти ҳамкорӣ дар чаҳорчӯбаи созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ аҳамияти калон медиҳад ва онро ҳамчун механизми муҳими таъмини амнияти дастҷамъӣ мешуморад. дар замони муосир ҷангҳои иттилоотӣ ва кӯшишҳои ноустувор кардани вазъи дохилӣ аз ҷумла паҳн намудани идеологияи радикалӣ бештар истифода мешавад
ки дар онҳо мутаассифона ҷавонон ки аз бетаҷрибагӣ ҳадафи аслии қувваҳои харобкор гардиданд зарар мебинанд. омилҳои дигаре ки ноустувории бештарро ба вуҷуд меоранд тағйирёбии иқлим, обшавии суръатёфтаи пиряхҳо ва камбудии оби тоза мебошад ки метавонад низоъҳои нави минтақавиро ба бор оварад. афзоиши аҳолӣ ва буҳрони муҳоҷират низ вазъи иҷтимоию иқтисодиро душвор намуда ҳалли муштараки онҳоро талаб мекунад. дар ҷаласа қайд карда шуд ки дар шароити муосир муқобилият бо таҳдидҳо танҳо тавассути ҳамкории дастҷамъӣ имконпазир аст. созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ нақши калидӣ дар таъмини субот дар минтақа дорад. ҳамоҳангсозии фаъолият дар чаҳорчӯби иттиҳоди давлатҳои мустақил, созмони ҳамкории Шанхай, БРИКС ва тавассути платформаи Созмони Милали Муттаҳид низ муҳим арзёбӣ гардид. тамошобинони азизу арҷуманд, бо расидани дигар иттилои тоза дар нашрҳои минбаъдаи ахбор шуморо ошно месозем. бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.